Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrze, oni što nas ne vole. Blago njima kad još mogu ovako. Joj, ljudi, znate šta sam čuo? Tamo u Sloveniji oni naši kad su slavili sinoć Fanatikos, pa nije mogla cijela Austrija i Hrvatska zaspat cijelu noć već. Da vidiš kaj se desilo južnim Koreancima. Od jučer se više boje napada Hrvatske nego što se boje napada Sjeverne Koreje. Evo, rođak, znaš kako su inače Grčka i Turska rastavili Kipar na dva dela? Pa mi smo ga juče sastavili sa zemljom, brat. Ne, hoćemo li danas raditi emisiju? O, rođači, glava me rastura, Kevin. A bre, pusti emisiju, bre. Nemoj snimat više, daj pusti reklame, bre.